Marko, jesi li to ti? Halo, dobar dan. Dobar dan. Ispričavam se ako možda smetam, ali trebam informaciju. Oprostite, nisam se predstavio. Zvonit ću ovdje iz porezne uprave. Znate, u svezi vaše porezne prijave zovem, niste još predali. Halo? E pa tu i jest problem. Znate da od nove godine na snazi i novi porezni zakon koji propisuje nove rokove za predaju porezne kartice. Naravno, to se odnosi samo na građane i prihodi premašuju porezni minimum, a prema našoj evidenciji vi spadate u tu kategoriju. Koga vi trebate? Slušajte, nemojte sad raspravljamo, vi ste trebali biti, morate biti upoznati sa svojim vlastitim obavezama, je li tako? Pa, znate koje su vam obaveze?